Dobro večer, dobrodošli u 47. književni korner. Naš večerašnji gost je istaknuti kulturni radnik Miroslav Miro Pilj. Miro, hvala ti na pozivu, odnosno na odzivu, na naš Hvala, poziv. hvala vama na pozivu i hvala vam na tome što organizirate ovo 47. put. Koliko to znači da traje već? Pa 2,5 godine, 3, tako nešto. Više ni mi ne znamo. Evo odmah na početku neću ti uzimati riječ, Bože sačuvaj, A ali uzmi zaista slobodno. mislim da je književni korner jedan od pozornosti iznimno vrijednih projekata u konkretnom gradu Sarajevu. U vremenu u kojem mi živimo, vremenu TikToka, Instagrama i ostalih društvenih i antidruštvenih mreža, jer zato ljudi koristite ta pomagala, da tako kažem, književnosti čini mi se blago rečeno nepopularno. Ne kažem da nema ljudi koji pišu, ima ih naravno, ali dok god imamo nesretne likove, čija neću imena govoriti, da ne bi ispalo da ih promoviramo, ali dok god se gledanost zasniva na psovkama, na prijetnjama, na budalaštinama, da tako kažem, dok god je to tako, neće biti dobro, ali će samim tim značaj književnog kornera kao ciklusa književnih programa zaista postati dan sve veći. Hvala i mislim tebi na tome što uradite. Hvala, možemo na ti odmah, znamo se. Ajde, može. Hvala i tebi. Kažu da je prvih 10 godina najteže. A poslije čovjek navikne. Pa navikne se. Ja sam mali izvod iz biografije koja je jedna od onih 6 što nam šalju. Na 6 strana, ceo sam na, vidiš koji je fond. Miroslav Pilj je rođen 1961. godine u Sarajevu. A svoje pisateljsko putovanje započeo sredinom 70-ih. A do danas je objavio brojne zbirke poezije, među kojima se ističu U korak sa Nemirom i Nokturno. Nokturno nam je ovdje, jel da sa nama je. Krajem istog desetljeća otkriva i ljubav prema glazbi, počevši raditi kao kantautor i pisati pjevanu poeziju. Ova strast vodi ga do saradnje sa nekim od najvećih imena tadašnje pop rock scene kao što su Indeksi, Crvena jabuka, te autori i izvođači poput Borisa Novkovića i Fadila Rečića. Također je i nagrađivani dramski pisac, njegovi dramski tekstovi među kojima su Zašto i radio drama Krug, izvođeni su na kazališnim i radijskim scenama, a za dramu Zašto dodijeljena mu je nagrada Smač Art za najbolju novu BH dramu. Osim pisanja aktivno sudjeluje i u radu dramskog studija Pro Teatar pri Kud Proleter u Sarajevu, gdje obnaša funkciju umjetničkog voditelja. Gotovo 3 desetljeća aktivan je u novinarstvu, radeći kao novinar i urednik u medijskim kućama kao što su Radio Sarajevo 202 i NTV Studio 99. Njegovo iskustvo proteže se i na televizijsku produkciju gdje je kreirao koncepte i scenarije za različita projekta, uključujući i edukativnu seriju za djecu DTV škola i festivale dječje pjesme Mali šlager. Njegova je svestranost prepoznata i stihovima pjesme Mir vama, službene pjesme za doček Pape Franje u Sarajevu 2016. godine. Također se bavi likovnom umjetnošću, to je pokazao na samostalnoj izložbi Krila vremena te na brojnim kolektivnim izložbama. Autor je i multimedijalnih performansa poput Snaga vode i poetsko-satiričnog Do koga. Pa do koga je? Zašto ovoliko umjetničkih izražaja? Od omene je. Stvarno impresivna biografija. Znam da ovo će biti težak književni korner zato što smo se mi 3 puta pili kafu nevezano za ovo, onda smo se tu pričali i sad mi moramo napraviti neku reprizu iz AG-a, nekog razgovora. Šta? 30 godina mi je repriza i stvarno u dan sve isto, ništa se ne dešava, bar se uklopiti u politička zbivanja. Hoćemo. Sa 3 neke strane. Kako je sve počelo ovih tamnih 70-ih godina? Otkud u svom tom umjetničkom krugu? Pa vidi, znači od početka. Idemo od početka, dok se ne umore. Zima 45. Dobro. Došli Njemci u moje mjesto. Nije. Ja sam baš zanimljiva priča. Ja sam imao 17 godina kada mi je, stvarno još prije, u osnovnoj školi,
sam se usudio napisati jednu pjesmicu. Pjesmica koja je naravno bila rimovana, jer sam ja učenik Vesele sveske. Ja sam učio iz Vesele sveske, to je dječji časopis. I mislio sam, ako ove čike i tete ovako fino mogu pisati, što ja ne bih probao. Tako da su tada nastajale pjesme tipa Tito žito, ne znam, Blato zlato i tako dalje, znači rimovane. Ali je fora bilo u tome što je meni prvo mi se činilo, ali samo činilo na početku, da za poeziju ne treba puno vremena. Što napišeš 4 reka, izvinuješ to, volim, molim, ljubim, gubim, moja, tvoja, ljubav bez broja i eto ti je pjesma, ja? Neće biti da je tako. Uglavnom, negdje sa nekih 16 godina, 17, ja sam već počeo otkrivati taj svijet umjetnosti, poezije, glazbe, jedinstva poezije i glazbe, jer pjesma je da se pjeva, kako je samo ime kaže. I u to vrijeme su nastale te prve moje pjesme, koje sam ja gledao, čitao i nekako činilo mi se da treba da ih obučem u glazbu. I od tada počinje taj moj kantautorski pokušaj. Ja sam vremenom odustao od toga, ne zato što znam ili ne znam pjevati, ili znam ili ne znam svirati, ili znam ili ne znam komponirati. Znam dovoljno da to mogu raditi, to je sigurno. Sad nekome se to može svidjeti, nekome ne mora. Međutim, jednostavno sam odustao dalje tog izvođačkog kantautorskog rada, naprosto zato što se ne osjećam baš nešto ko riba u vodi da tako radim. Taj neki spas, ta riba je pronašla na radiju, dakle, ljepše se osjećam dok pričam, ne budu sviram pjevam, ali osim toga neka svi ljudi rade svoj posao, onaj koji najbolje znaju. Tako da je prvi, to mi je jako sad drag prijatelj, prvi čovjek koji je komponirao neku moju pjesmu bio je Ljubiša Racić, ja ne znam, imam ovdje ljudi koji se sjećaju Formula 4, Formula 4 ne uništili Ljubo Racić, dakle ja mislim da nema muzičara u Sarajevu, ima ozbiljnije koji nije prošao Formula 4. Nedavno smo se vidjeli, bio je ovdje 55 godina, tako to već postoji. Neću da kažem jesu li nešto veliko napravili ili nisu, ali samo činjenica da postoje 55 godina, čini mi se da puno govori. I Ljubiša je napisao prvu tu muziku na moju prvu, bio je prvi pa napisao muziku na moju pjesmu i onda se počela vrata otvarati. Ja sam svoju cijelu mladost, ne veći dio, nego zapravo bukvalno svoju mladost, te tinejdžerske godine dane provodio u Domu mladih na Skenderiji. Ja sam ta gradska centralna, općina centralna faca. Nisam se nikad doživljavao kao neko, ali jeste, u središtu zbivanja definitivno jesam bio. Ja se pripadam toj generaciji, ja nisam možda toliko star, ali puno pamtim da me to malo zezao u životu. Ja pamtim jako dobro da se gradio Dom mladih Skenderija. Ja sam stanovao u takozvanom Rapidovom Nebuderu, to je neposrednoj blizini. Doma mladih od 7 mogućih katova, ja sam stanovao na 8. Ne pitaj me tako. Nisam mislio. Baš je tako bilo i za tog 8. kata ja sam gledajući Skenderiju mislio da će tamo biti bazen. Aha, da. Ljutim ispostavilo se da je to danskim dvorana. Pa se tako sjećam premijere filma Srpska, koji je tadašnji predsjednik doživotni bio Vojsk, živi. Pa se sjećam otvorenja Novog mosta. U vrijeme kad sam ja bio mali, ono preko čega sad prelazimo, pogotovo kad se svađamo sa ovim ljudima koji pretrčavaju ulice ili ne daju zmigavce, dakle, onaj veliki most na Skenderiji nije postoji uopće. Mi smo imali jedan most, to je Eiffelov most, kažu da jeste Eiffelov, ne znam ni to
definitivno ili nije. Mislim da razbijem taj mit, da to nema veze sa... Misliš da nema, dobro. Tako kažu, Tada je postojao samo taj most, ja sjećam otvorenja novog. Znači, falio je most, morao se još jedan staviti. Uglavnom, kako je sve počelo? Počelo je, evo, tako što sam krenuo u te vode poezije, muzike, pa onda kada sam ih obukao u glazbu, onda mi se učinilo bilo lijepo kada bi ih malo i oslikao. Počeo ilustrirati svoje pjesme. Ali ono što je vrlo bitno za kazati, meni je važno, da sam zapravo sve vrijeme išao sa učenjem i savladavanjem vještina kojima sam se želio baviti. Ili u prevodu ja sam učio kako se pišu pjesme, učio sam kako se crta ili slika, učio sam kako se svira. Tako da sad sve ono što radim sve ove godine, ja zapravo imam jednu, da tako kažem, osnovu. Ovladao sam jako davno vještinom i crtanja, i slikanja, i ne znam, pisanja, komponiranja i tako dalje. I imam jednu strašnu potrebu za tim kreativnim izričajem. Nikada u životu nisam napisao pjesmu radi pjesme, nisam naslikao sliku radi slike, niti napisao dramski komad radi dramskog komada. Ja sam uvijek želio nekome, odnosno prije svega samom sebi, veselilo mi je kad god sam došao do neke važne životne spoznaje i želio sam je podijeliti sa ljudima oko sebe. Jedan od načina, odnosno, je bio upravo taj kreativni izričaj. U kojoj će to formi biti? Da li u formi pjesme, slike, dramskog komada, igranog filma u krajnjoj liniji, jedan scenarij, jedan film. To je bilo ne sam puno manje važno, ali ipak na prvom nivou u odnosu na nižem nivou u odnosu na to koju sam poruku želio da sam. U tom kontekstu mir vama, recimo, ja sam jako beskrajno sam ponosan što sam bio uopće u prilici sudjelovati u gostovanju u Sarajevu jednog takvog čovjeka. A poruka je jasna. A s obzirom da, kako si rekao, nisi nikad volio pjevat, kako uspiješ prodat pjesmu onda? Kako uspiješ prodat pjesmu? Mislim, pod navodnicima. Ja sam rekao da... Morao je neko otpjevat da bi čuo da kaže može. Ja to mogu u svoj telefon, ono sam diktafon i tako dalje, ali odavno se već ne usuđujem javno to da radim. Dakle, ja kad napravim neku demo snimku, poslažem je nekako, ali zato imam jednu ogromnu pomoć, logistiku imam, svoje supruzi, svoje čerke, Pošteno, pa pošteno. Ja kad nešto zamislim i kad kažem na, onda kažem, nije tako, ovdje si pošao, ovdje ne treba tako, treba ovako, ne, onda tebi napiši, ajde, ženo, poguraj me malo. I tako. Uglavnom, da, eto tako. A kako si pitao, kako onda... Prodat pjesmu. Ja već me nikad u životu nisam prodavao. Pa si se džaba pisao. Mora, dobro, tam ti jemice tu, hajde, ja. Znaš, to isto, sad se podsjetio na onaj vic u besplatnom školovanju. Džaba što ti je, mislim, džaba si išao u školu. Ja, vjetno. Nije važno što je besplatno džaba. Zanima me kako dođe do saradnje, ipak ovo su sve neki bendovi koji su... Da, šalu nastavno, vidi, vrlo jednostavno... Ti nađeš njih ili oni nađu tebe, ili je neko treći? Tu nema pravila. Ja. Nema pravila, jednostavno, znaš kako, kada mislim da se to može primijeniti na svakog i ovdje prisutnog i bilo jednoga koji to nije. Dakle, kada u nešto istinski vjeruješ ili da kažem patetično, kada srcem u nešto ideš, ljudi oko tebe to naprosto prepoznaju. Ja nemam drugo objašnjenje. Ja znam recimo kada sam napisao pjesmu koja se zove Tebi, koja je u krugu naše male obitelji sretne, zapravo bila poznata kao zvanična bračna ponuda, jer sam tu pjesmu napisao svoje supruzi, pa mi tad nije bila supruga. Pa sam rekao, ovo je Tebi, a ti sad ne moraš je nikad otpjevati, ali ajde vidimo, zadrži je nekako za sebe. Odgovor je bio da, ili yes I do.
Dobra pjesma bila, da nije bila pjesma dobra. To je jednostavno druga polovina. To je posebno se neki ljudi i pamtili. Ali šta je tu sad bitno bilo? Bitno je da sam ja s tom pjesmom otišao u TIS kod Mesade, B klub kafić i tamo sam vidio za stolom Fadila Rečića. Dakle, druže, imam jedan tekst, imam jednu pjesmu, ne volim riječ tekst, inače se ne ljubim da me neko zove tekstopisac. Draže mi je da me zovu pisac pjesama, ne mora biti pjesnik, ali nemoj tekstopisac. Kad kažeš tekstopisac, znaš kako, osjećam se ono kad imaš tekst tome sudskog proreda, znaš ono, uskog jako, pa ono za 6 stranica toga teksta. I ništa, Fadilo je, da li bi htio pročitati ovo i bilo bi lijepo kad bi Fadil to pročitao, rekao ovo je odlično, s vama nemoj požurivati. Ostalo je istorija. To je pobjednička pjesma na festivalu baš Fadil sezone 1993. godine u siječnju i na to sam vrlo ponosan, na tu zlatnu liru, tada smo osvojili 4 zlatne lire za muziku, tekst, aranžman i interpretaciju. A što sam ponosan? Ponosan sam na to najviše na činjenicu da je u ratnom Sarajevu, dakle u okruženom, opsjednutom Sarajevu, održana manifestacija koja se zove Vaš Fadil sezone. Dakle, sigurno je imala dodatnu dimenziju, ako nikako drugčije da sad, i u tom cijelom kaosu mi smo pravili pjesme i da je to koliko patetično zvučalo i na taj način. Da, druže. A kad smo već kod skladbe muzike, nedavno si u Hrvatskoj pobjedio pjesmom, jel da, na šansone. Možda mnogi ne znaju pa. Festival dalmatinske šansone u Šibeniku. Nenad Betma je interpretirao pjesmu Zlatno nebo, koju sam napisao glazbe stihove, a Toni Lasan aranžman. I moj dragi Ognjen Trković, nije u Sarajevu, ja mislim još uvijek, je poslao poruku, kaže, što nisi otišao da uzmeš tu nagradu? Pa znaš ti kad je neko iz Sarajeva posljednji put osvojio neku takvu nagradu u recimo Hrvatskoj? Kaže, ima 20 godina da nije. Rekao, ne znam, ne zanima. Ja radim svoje, onako kao što mislim da je, kako vjerujem da je najbolje, a ljudi su gore to očito prepoznali, jer ja stvarno nisam bio nisam očekivao da će se dogoditi. Išao sam sa predobjeđenjem, ono što je Đole Balašević imao da kaže, odavno ja ne vjerujem da se na festivalima izvode one pjesme koje stižu u ljubičastim i žutim kovertama. Pusti mi to, festivali su nešto skroz drugo. Tako sam ja mislio da je bilo lijepo da su mi kazali, ajde, bit će izvedena pjesma, to je super, nagradu stvarno nisam očekivao, ali kada sam poslušao i odgledao cijeli festival, nagrada za cjelovito djelo, tako se zove i ta nagrada zvanjšta, posebno priznanje stručnog žirija, čini mi se da je logično bilo da je dobijemo, koliko god sad zvučalo načisto, kad ovo kažem, ali ako mi ne vjerujete vratite, ja mislim da ima negdje na YouTube, taj festival Šibenik, pogledajte pa ćete vidjeti koliko je, recimo konkretno za pjesma Zlatno nebo, drugčija, ne kažem ni bolja ni lošija, ali drugčija od svih ljudi koji su tu pojavile. Samo još jednu stvar u vezi sa tim, drugčija je naprosto zato, malo prije rekao, učio sam kako se pišu pjesme. Postoje pravila pisanja i šansone, glazbe za šansonu. Šansone nije isto što je šlager. Što je hit? Ljudi znaju što je hit, svi tu samo hitove i pisali, dajte molim. Dakle, postoje neka elementarna pravila kojima sam ja nekad davno ovladao i zaista napisao šansonu. I ona je, za razliku od velike većine autora koji su tu na tom festivalu predstavili, tako da nije bilo i logično nekako da dobijem tu nagradu, mada je nisam očekivao, ali sam vrlo ponosan i na Nenu Vetnu i na samu sebe. Smo dobili led u tom Šibeniku na takvom jednom mjestu. Ma gosti u čem terenu, a manje više. Dobro, ja u Hrvatsku ne doživljavam kao gostujući teren, ali evo recimo da je to tako. Je bilo pokušaja za nekom Eurovizijom, tom pjesmom ili nešto?
eurovizijskom pjesmom. Bog mi je svjedok je pjesma koju sam napisao, za koju je glavno napisao Jasmiko Šesta, ako se sjećam dobro. Sinan Nalivanović je uljepšao aranžmanu i ta pjesma bila izvedena na isto tako festivalu još Andrije sezone, koji je bio faktički izbor za pjesmu predstavnicu Bosne i Hercegovine na Eurosongu i bili smo peti. Bilo je za četvrti, tako kad je diskvalificiran. I koje te godine pobjedio uopće? Koje smo godine pobjedili? Ko je pobjedio? Te godine je... Mogu da se sjetim. Bilo je zanimljivo, pobjedio je Tagima Tahari koji je kasnije diskvalificiran. Zato što je pjesma Starac i more već bila ranije izvedena, pa je nakon toga drugo plasiran i tada išao da bude predstavnik, a to je moj drugi drug. Treba s njega diskvalifikovali. Da s njega diskvalifikovali do četvrtog mjesta. A dobro, ja sjećam, ne znam, nije mi ugodno što je to bilo tako, pravda kažem, to meni samo bila jedna mrlja na taj opet sjajno organiziran festival. To nažalost u godinama nemamo ništa, ali to je druga već. A nemam, moj vrlo, ko to zna zašto je to tako, predstavio sam će ništa. Otkud Papa i pjesma? To je velika stvar, bez obzira. Vidi, ja sam dobio poziv od našeg profila Marije Priječa, da mi pitao da li bi bio raspoložen da pokušam tako nešto. To je bio neformalno. Ja sam rekao, naravno, bilo bi mi treba. Kaže, vidi ću ja sa Rajkom, misleći na Rajka Dujnića, da on napiše glazbu, a ti radiš stihove, pa da to... I to je bilo jedan potpuno neformalan razgovor u prvima. Ja nisam nešto puno ni vjerovao. Za mene je to bilo nekako u tom momentu preveliko. Bavim se ja dugo ime, ali ipak napisati i dobiti prijedlog, ponudu, biti odabran pored svih drugih pjesnika, stvaralaca, biti odabran da to uradim, to mi je zaista bilo imponiralo. Ja sam dobio poziv Bosanske biskupije iz organizacijskog odbora. Da li biste pa biti naravno i moram kazati da je, dobio sam i određene inpute takozvane, trebalo bi da se spomene to i ovo, u redu nikakav problem. Moram priznati da je to možda pjesma, jedna od onih pjesama koje vam se dese u životu. Dakle, ja mislim da sam proces pisanja te pjesme, ne stvaranja u glavi, nego pisanja, nije trajao duže 10 godina. Dakle, sa nekim svim korekcijama, dakle, to je jednostavno bila jedna lavina emocija koje sam u tom momentu osjetio, gomila slika pred glavom, prve riječi kad uskrsnu su na vama, tijeku mir vama i tako, mislim, jedno apsolutno pozitivno, da ne kažem ludilo, stanje nevjerojatno iz kojeg je proizišla upravo pjesma. Vrlo sam ponosan na nju, puno mi znači. I ono što je interesantno, htjeli smo napraviti pjesmu koja će ostati i nakon posjeta. I ostala je, i dan danas je čujem počesto na radiju, a koliko je to često ili nije, ne znam, to mi kaže Zampom. I Ams, obračunavajući autorska. Pa mi uvijek drago kad dođem listing, pa kažem nije vama, toliko. To funkcioniše uglavnom, ne? Apsolutno da, autorska prava, a nigdje ne bilo. Da profunkcioniraju. Znam da je bilo problema, ima, nema. Što smo jednom govorili, svi su Mozart tu i... A to da, to kad si kazao, svi smo Mozart, pa jeste, to je interesantno, ali evo, možda je ovo, možda sam sad nesvjesno dao šlagvort, da smijem li nešto reći? Naravno, apsolutno. Pa vidi, družeći se sa ljudima koji se bave umjetnošću, glazbom, poezijom, likovnom umjetnošću, tako dalje, naravno da se svako moje novo poznanstvo sa novim čovjekom je za mene osobno jedno ogromno bogatstvo. I bez strane sam ponosan na to što mogu kazati da imam iskrene
prijatelje, jako dragi ljude, i među pjesnicima, i među slikarima, i među izvođačima, instrumentalistima, skladateljima. Tu imam jedan zaista širok krug dragih ljudi, možda je prijatelji prevelika i prejaka riječ, ali eto jako dragih ljudi, imam nekoliko desetina, ali ono što je interesantno, da sam se ja čudio, pa to mi dopustite, mogu to čuđenje podijeliti s vama, kako to da od mase pisaca koje poznam, etabliranih pisaca, članova strukovnih asocijacija, 99% tih ljudi su Nobelovci. Kad ga pitaš, najbolji na svijetu, niko ne zna pisati pjesme, samo on zna pisati pjesme. Odem u asocijaciju za zaštitu autorskih prava, asocijaciju muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine, tamo zateknem Mozarta, kompozitora mora. Pitam koliko ima registriranih kompozitora u Bosni i Hercegovini, kaže, tada kada sam to pitao, bilo je 1200 i nešto. Govorim ja tadašnjem predsjedniku, Amusu pričam, nije reklama, nego da govorim na svijetu kao povijek. Kaže, šta ja tad je Dino bio predsjednik, ja bi bio jako sretan, kada bi živio u zemlji, u kojoj uistinu živi 1200 autora. Autor je velika riječ, ogromna. Nedavno jedan moj drag mi je čovjek, Ratko Rozević, kaže, kako to, kaže, pa što nam ne dođe na ove u Sarajevu? Ja sam siguran da u Sarajevu ima 100 pisaca koji mogu doći na skupštinu asocijacije društva pisaca u Bosni i Hercegovini. Prešutio. Bio bi sretan da u ovom gradu zaista živi 100 istinskih pisaca. To samo da malu distinkciju napravi, nikada lakše nije bilo objaviti pjesmu nego u vrijeme u kojoj mi sada živimo. Dakle, evo ti se baviš time, znaš kako to pogleda. Dakle, ajmo sad raditi tu neku famu oko te cijele priče. Jako volim i uvijek ću podržavati mlade ljude. Ali nije li malo too much da dječak sa 14 godina objavi roman u 2 toma? Bio sam na promociji takvog jednog romana, znam dobro šta vodi. Nije li malo previše? Malo jeste, ja ne mogu o tome govoriti, jer nisam... Ili recimo da razumijem ja da svi mi imamo neke poruke. Ja mislim da ne postoji čovjek na svijetu, na planeti Zemlji koji nikad u životu nije napisao jednu. Ako ništa uspomenu. Ti me pitaš koga voli, nego da ti odgovorim i tako dalje. Dakle, mislim da smo mi svi nekad u životu napisali. Da, sigurno. Ali zar ne bi trebalo biti malo odgovorniji prema sebi samom prije svega, pa onda i prema ljudima pred koje izlaziš, pa da kažeš, vidi, ja sam se trudio da ti nešto kažem ovom pjesmu. Tebi se ne mora svidjeti, ali evo, znaš, pročitaj, bilo bi mi drago. Ne, nisi čitao moju knjigu. Evo ti knjigu, gledaj to. Ružo, Nobelov, jesi, brate, Nobelovče. Dakle, ta narcisoidnost, taj egoizam, ta psihopatologija, ja nemam dovoljno godina da ne biram riječi više. Jedno vrijeme sam se možda čak i učavao, eto, kao nije lijepo da javno pogrišavam. Šta nije lijepo? 30 godina me vode psihopati. Ovu zemlju 30 godina vode psihopati. Da to nije tako, mi smo odavno bili, ne samo po kantonima, lično na Švicarsku, nego bi imali potpuno drugačiju priču. Psihopatija je jedna sveprisutna pojava. Psiholozi čak kažu neizlječiva bolest. Ali zar nije to bolesno da ti imaš gore glavnog baju? Ja sam glavni baja i ne mere mi niko ništa. Vidi ovo. A može. I ona majmunska izreka ničija nije do zore gorila, znaš. To je to. Mislim, prije ili kasnije, ja se iskreno nadam da će prije ili kasnije svim našim dragim konstitutivnim narodima biti zaista jasnije gdje žive i zbog čega. Sve u svemu, pozdravljam Nobelovce, pozdravljam Mozarte, pozdravljam
I kaže, joj Picasso, što ima to? Renoir, Picasso. To su slikari, pa to je čudo. Ne kažem da nije, to su divne stvari. Da nemam pristup je Ima i oni, pogrešno. znaš koji smo najljepši sliku? Kaže, lijepa je, kaže, komentari. Lijepi su, kaže, ove slike. Pogodi. Ili recimo, lijepo je to da slikaš, bolje da slikaš i piše, nego da se rodio. To su neki komentari koje sam čuo nekoliko ljudi. Na sve u svemu. Volim optimistično gledati na tu stvar, pa mi je jako drago što postoje udruženja, postoje razne asocijacije koje nadam se ipak jače od takozvanih planova, ne takozvanih, nego doslovnih planova koji također. Ja sam raspoložen da nam pročitaš neku pjesmu iz neke od ovih knjiga. Kada se da krenemo sa Vramom i Pa evo, što predlažem? ne znači, za žmir se vola. Jer sam puno žmiri, ali virjat. Treba nešto naći ovdje. Nek bude dugačka. Da bude dobro. Na putu od more do zore čiste, za nama lutanja predivlji vijek, u tebi i meni bitke su iste, jedno sam drugom goriju riječ. Pred mitima našim samoće blijede, uskrivanje svakog smisla gubi, velike riječi i laži ovom predrat, na koju sam opet moram kažeti jako ponosan. Nažalost, mi smo napravili jednu parodiju, jednu satiru, jer to su radili šarlatani, ali sam naziv predstave bio je isparodirani film Berlinela, diskretni šalj buržoazije. Naša predstava se zove Diskretni smrad nacionalizma. I taj diskretni smrad nacionalizma koji smo mi osjećali tada tim krajem 80. godina smo pretočili u predstavu, koja je bila iznimno gledana i bila je puno onih momenata. Kako smiju. Da li bi danas smjeli? Da li bi danas smiju? To što su danas namislili na prava mnogih. Istu stvar kada bi danas izveli, kada bi smo tu predstavu izveli, ja pretpostavljam da bi se većina ovih simpatizera nacionalnih stranaka, njima bi to bilo okej. Znaš, ja mislim da bi veći problem bio kada bi sad recimo napravili neki skeč u kojem su, ne znam, Salem, Krešimir i Miloš ispostavilo se da su rođena braća. To bi možda bilo nešto na tragu tog iskrenog realista. Tada to nije bilo tako. Istina, ruku načice u tom, tada se to zvalo jednopartijski sistem. U tom sustavu govoriti o nacionalizmu bilo je ne smiješ. Da ideš na te, dobro, ja nisam osobno išao, stvarno nisam nikad, ali znam da su neki ljudi koji su tada radili u Domu mladih išli na takozvane obavijesne razgovore u tadašnji DB. Šta to šarlatani hoće plakatom za predstavu Zločin i nagrada, presocirane Zločin i kazna. Dakle, Zločin i nagrada na plakatu je profil Dostojevskog koji ima srp oko vrata i čekić u glavu. A dobro, sad malo je to škatne. Kako smiju? A diskretni smrad nacionalizma bila je Rubikova kocka u nekim lokalnim rukama. Ja sam spomenuo to Plisma Drelita, zanima me svoje mišljenje. Koliko stalno se priča da su bili proroci, da su sve nešto pogodili, da su... Znate je slučajno samo neka ili je dobro smišljena neka priča. Hvala ti na tom pitanju. Ja ne znam kako su ljudi, pazi, nesporno je da su momci, ali malo djevojaka, u tog iskrenog realista napravili ogromnu stvar, skrenuli su pozornost javnosti na sebe. Ali šta su oni radili? Oni su u stvari obrtali tadašnju stvarnost.
Dakle, imaš situaciju gdje jedna obitelj živi u jednom stanu i Da. oni su zamišljali kako bi to izgledalo kada oni više ne bi bili skladni, kada ne bi bili zajedno, nego kada bi se borili za srpsku autonomnu oblast Mala Soba i, ne znam, muslimansku kuhinju ili hrvatsku, ne znam. Ja sjećam sad te zove. Dakle, šta su radili? Obrtali su stvarnost, čemu smo se mi smijali. Ja ne vidim tu ništa proročansko kod njih, mada jedino zbog čega mogu biti beskrajno, jesam beskrajno tužan, što se ispostavilo da je puno tih skečeva, satiričnih skečeva, što pristajna realista, zapravo postalo dio naše stvarnosti. Evo, da ostanem na trenutak u regionu. Pokoj Milane Gutović, igrao je Šojka u Beloj lađi. Koja je razlika između, ne znam, da ne navodim imena, ali koja je razlika između naše trojice osuđenih, pa pušteni, pa jesu pušteni, nisu, jel priznao, ruši ovaj što će da se ocijepi. Između Šojića i njega nema razlike. A Šojić je gola parodija i prikazan je kao lik koji ne treba da bude. Ja kad sam radio, nadam se da ćemo u tome porazgovarati. Hoćem. Ovo je u jednoj predstavi na koju sam jako ponosan, Ljubavni triangol. Bilo je takvi slični komentara. No dobro, recimo. A to zapravo ispalo proročki na kraju, znači... Pa ispalo je proročki, ali ja mislim da on je, kaže, Nele Karanić, kaže... Jo, slušao sam, ja. Kaže, on je sve znao šta se desilo. Ma nije, a ko je, čekaj malo, mislim, da, ko je mogao eventualno znaš šta se desilo ovdje, neko ko se bavio time 40 godina. Rekao, neće da bude jednako ko što je bilo, sad hoću nešto novo. Ali sami nadrealisti, to su ipak momci koji su prijatelji sve da se dobro zezali. Znači, mi se ne smijemo s parodijom zezati, gleda, puno. Na našim prostorima. I da parodiram ovu stvarnost, ne bi li postala. Ja ne znam, da mi paradiramo ovo sad što imamo, ne bi li. Problem sa parodijom. Ja volim parodiju. Nažalost, rijetko srećem. Tako, eto, poslao sam ti nedavno, sam pokazao parodiju na Ne daj se ime. Da. A možda da čuju ljudi, nema veze što to znači. Preddugačko je to možda eventualno za kraj. Onda ćemo ostaviti za kraj. Možda, dugačko je, ima ovdje ljudi koji se sjećaju pjesme Arsena Bečića, Ne daj se ime. Mislim da znamo svi u koja omada. Da se sad nasimo... Probat ću je naći pa. Ima na Viberu, ja mislim. Sjećam se. Nije bilo publike sad 2G, mi smo stvarno dobro pričali, ali teško je sad. Bio konobar koji je donio duplu porciju, koju nismo ni naručili, jer nije razumio svog gazda. Da, šarlatani, dakle, tu smo stali. Da, posle šarlatani. Alternativna pozorišna grupa Šarlatani Nova Mladi, Karol Miličević, Nenad Tadić, Zlatko Rodić, Brano Vladišić, Enerijama Kosmanović, to je bila ta ekipa. Janer Nisirić, da ne zaboravi. I to je bila ta ekipa, tad smo se jako dobro zabavljali, a ponovo teško. Da, mislim, ne vidim da ima neke, što bi se rekao, novih mlađih koji bi u tom smjeru krenuli, barem ja ne znam, ali bilo bi lijepo da imamo neku tu alternativnu stranu. Možda teatr nije onoliko popularan kao što mi rekao na početku, kao što želim s njim popularno. Možda ima nekih mladih ljudi koji to isto rade, ali ti to... Da, to je njihovo vrijeme. Kad smo kod drama, naravno, nakon Šarlatana, ajde vidim nagrađene drame. U kom trenutku, govorio sam da ne znaš u kom smjeru, u kom će se oblik pojaviti sva posta. I pojavila se eto i u dramskim nekim tekstovima. I kog jutra se probudio, shvatio da će to nešto biti drama. A ne, recimo, proza za koju smo rekli da... Hvala ti na tom pitanju, ja ne želim biti patetičan, ali ću kazati ono što jeste istina, kako će nam prijeti. Ja sam prvu dramu u životu napisao 2 dana nakon smrti mog oca.
doslovno, počeo je pisati i pisanje je trajalo 3 do 4 dana. Ja sam tada bio pod takvim šokom, imao sam tako izraženu potrebu da s nekim razgovaram, a nažalost nisam imao, tako kažem, adekvatnog sugovornika, osim moje mame koja je osjećala istu bol kao i ja. Tada mi je jedan bliži rođak koji je profesor medicinskog fakulteta kazao, znaš, kaže, u psihologiji postoji nešto što se zove okupacijna terapija. Sada radi ono što najbolje, što najviše voliš i tako da je to bilo. Ja sam radio, poslušao sam da i bukvalno sam ga shvatio i tih dana sam otišao i položio sociologiju rada, zaključio 2. godinu na fakultetu i napisao prvu dramu da je imala tu formu dijaloga jer ja sam pisao razgovor. I to je samo teklo. Ja mogu slobodno reći da se tu radilo, u književnosti postoji jedan termin koji se zove roman toka svijesti. Ja bih rekao da ta drama Zašto, koju sam dobio po nagradi Novog vijeka drama, Mačar, u stvari nastala kao produkt toka svijesti. Ja sam likove smjestio u jedan veliki trgovački centar koji ulaze, ali ne mogu izaći. I ostaju zarobljeni, i postaju u stvari prodavači djelatnosti. To je bilo 84. godina, ljeto. Vrlo interesantno, kalendarski to je bilo 84. godina, a tek kasnije sam spoznao da postoji njegova 84. Mislim da ova predstava, koja bi čak postoje neke naznake, mogla bi se i pojaviti neko skoro vrijeme ovdje. Zanimljivo je da nikad u Bosni i Hercegovini ta predstava nije zaigrana, mada je gotovo svi teatri imaju kao tekst, ali je zato igrana u Sloveniji i Austriji. Nadam se da će biti prilike kao triangel, ljubavni triangel koji već nas s uspjehom igra već. Ljubavni triangel je nešto, to je naša beba. Ljubavni triangel je jedno čudo. To je zadnja drama, jel da, odnosno teatarski tekst koji si napisao, jel da? To je aktuelna zapravo. Pa to je, ja u ovom je trenutku to posljednja. Zadnja nije. Da ne da Bože. Biće još, jeste, ljubavni triangel. Nisam gledao predstavu, ali mi je prepričao i tako je prepričana, jako interesantno. Tako da se nadam da... Ljudi koji su ne samo gledali, ali ja ovdje prepoznajem dvoje koji čak igraju u predstavu, tako da su oni, apsolutno. Tako je. Pitat ćemo i mi kako se ponaša. Ljubavni triangel tretira partnerske odnose u emotivnim vezama. To je priča koja djeluje možda ovako komplicirano kad je formulira, ali radi se o tome da sam ja htio pokazati kako u stvari ne treba biti. Ja. A kao neki prvi feedback je bio, kaže, djeco, vi, kaže, ko da sa mnom živite, kaže, ko da ste moju porodicu, moju situaciju predstavljali ovdje. To nam je rekao direktor jedne ugledne ustanove akademskog karaktera. Nešto se ja nešto izmakao i rekao, ne bi se ja time hvalio, jer ne do Bog imat ženu kakva je moja Kimeta i ne do Bog imat muža kakav je naš psiholog. Dakle, pokušao sam kao autor prikazati onako kako ne bi trebalo biti u namjeri da pokaže, nemojte ljudi ovo raditi, evo dokle će vas dovesti. A ljudi rade i dalje. A reakcija je smijeh. Sad, smijeh, vrlo zdraviji smijeh, čak jedna kolegica, moja bivša se radi Federacije Bosne i Hercegovine, mi je kazala, kaže, kada ponovo igrate predstavu? A gledala je. Pa rekao, ne znam, uskoro. To. Pa kaže, ja bih da ponovo doživim katarzu smijeha. Ta tipo se nije prestala smijeti, a pritom moram reći, radi se o Selmi Dizar, koja je i recenzentica tog teksta na samom početku. Dakle, pročitala tekst, gledala predstavu i poželjela ponovo gledala. Meni kao autoru veća
već Da. i to nije jedina. Moja supruga od 12 igranja predstave je gledala 14 puta. To je prilike kao je Robertson naš 14 pokušaja trice, uspio 16 puta pronaći kako, mislim, niko ne zna, a žalim se sad. Ljubavni triangl je nešto od čega puno očekujem, s pravom, do sada je apsolutno imam razloga biti zadovoljni prijemom od strane publike, a ako stvari budu tekle ovako kako sada se odvijaju, moglo bi se dogoditi da ljubavni triangl zaživi i na TV. Ali o tom potom ne bi više. Evo, drveta. Ali ne bi više detaljnije. Radio. Da, samo još nešto da kažem. Enela Seta, Radna Kukuruzović, zapamtite ta dva imena, sjećate se zbog čega. To su glumci iz ljubavnog triangla, to je sjajno. Dugo si godina na radiju bio. Tvoje iskustvo radija, da li postoji ta frustracija radio voditelja da ga iko sluša? Frustracija kod radio voditelja, da li ga netko sluša? Ja. Zanimljivo ti je pitanje. Negdje sam ja to pročitao, neko je rekao frustriran. Ja sam 28,5 godina proveo upravo kao proizvođač radijskog programa. Dakle, neko ko uređuje i vodi radijski program. Posljednja kuća u kojoj sam radio bila je Radio Federacije Bosne i Hercegovine. I nikad nisam imao tu frustraciju. A počeo sam na 202, tamo 83. Radio Sarajevo 2002. Interesantno, nikad nisam imao taj program. To pitanje, frustracija, da li me netko sluša? Negdje sam ja to pročitao, da se bila rasprava neka. To je zanimljiva, te o tome bi mogli napraviti posebni. Jer ovo što vodi kao dnevnik na televiziji, on je ubijeđen da sad to gleda 2 miliona ljudi dnevnik, a za razliku od radijskog voditelja koji sad ne zna koga sluša i da li ga sluša. Moram ti kaži da me sad vraćaš na ove moje Mozarte, Picasso i Nobelovce. Znaš, vidite mene, ja pričam. Da. Radijski voditelj, kad se to spomenuo. Pokojni Bato Zurovac, Radmilo Bato Zurovac, jedan od temeljitelja Radio Sarajeva, koga sam imao čast poznavati i učiti od njega. I ponosan sam na to što je na samom početku te moje novinarske karijere Bato bi kazao, kaže, sine, ti si bilo talentovan, čujem ja to. Radio, kada radiš na radiju, kada si voditelj, trebaš biti svjestan da ti ljudima ulaziš u kuću. Njemu u šutu. On sprema ručak i tebe sluša, a ti njemu nešto priča. Da. To je odgovornost na javne rečenoj riječi. Da? Drugo, ako želiš da zadržiš tog slušatelja, gledaj da mu bude ugodno. Nemoj biti napadan. Jer slušatelj će svom prirodno topliti. Kliknut će i otiće na drugu radio stanicu. Sljedeća stvar. Kaži kada imaš što reći. Ako se javljaš radi toga da bi se javio, radije nemoj. Da. Radio, ne radio, svirati radio. Dakle, pusti glazbu, nikome neće smetati. Ako čuje 3 ili 4 pjesme jednu za drugom, a jako će smetati ako odbaviš 2 ili 3 gluposti oko 10. To su neke stvari koje sam naučio radići na radiju. Dakle, nedavno sam gledao kao neki svoj, da nije uvijek rečeno, gledao sam svoj CV i zaista 28,5 godina evidentirano u radnog staža, odnosno radnog iskustva, da budem precizniji, u medijima imam i radio je, ja sam veliki zaljubljenik u radio, radio sam i na televiziji, ali mi je puno draži radio, ja još uvijek vjerujem da u radiju žive mali ljudi. Ja. I marš gre iz mog sokaka ako ne možeš da sanjaš što mi Antić. Dakle, jako volim radio, volim slušati radio i ako smijem da reklamiram jedan radio. Apsolutno. Apsolutno preporučujem svakome, ako već niste, slušajte Radio Sarajevo. Ima smisla ljudi. Poštujem ja
Da, još jedan jako bitan radio, odnosno i televizija, koju iskreno vjerujem, puno razloga hoćete, pa čak sam bio i sudionik stvaranja u to vrijeme kada je stvaran. Mislim da postoji jedan medij ovdje koji je na određen način zapostavljen u nekim krugovima, ali koji ja silno vjerujem i nedavno sam razgovarao sa generalnim direktorom te kuće, koji sam imao priliku raditi još na početku 92. na televiziji Dobre vibracije, od zove Dobre Karnehović. BH Radio 1 i BHT su jedina dva medija koja ja istinski vjerujem, jer to su mediji moje države. Ne želim biti patetičan, ali to su mediji koje treba da ima, dakle, svaka država ima nešto što se zove državni medijski aparat. Uz dužno poštovanje entitet i privatni posao RSG je strašno da sad ne bi išao da ne nabrajam, ali jako vjerujem u DKS. Dobro, ja generalno ne pratim. Eto, meni nešto znam. To što ja redovito gledam taj. Od TV kalendara, preko dnevnika do počega. Volim HRT. Kad smo još kod medija, evo, malo prije smo davali izjavu. Zašto, šta se dogodilo, da li to brzo vrijeme da mediji zapravo, ako nije neka institucija iza nekog eventa, uopšte neće vratiti pažnju na to? Mediji neće obratiti pažnju na nešto koliko je za to... Evo, recimo naše iskustvo, ovo moje, koje je bombardovali medijima, našim najavama. Mislim, znam još drugih nekih događaja koji nisu, da kažem, institucionalni, ali jednostavno... Vidi... Čak izuzecima, naravno, ali... Ja sam, malo prije govorim o nečemu što volim slušati i gledati. Ali evo još jednom ću spomenuti da imam sasvim dovoljno životno i radno iskustvo s druge strane i kamere i mikrofona. I ovo nisam ne mislio da ću ikad javno ovako kazati, ali evo, sudit ću se. Znaš kad će ti doći i redovno pratiti književni korner, bilo koji medij od tih koji ti govoriš, čast i uzvecima. Ma da. Nekih medija. Onog momenta kada ti to pod navodnicima završiš sa njihovim šefom. A to, ali mislim, pretpostavili smo, ali mora li tako? Znaš, kako se protiv toga bori? To je otprilike to tako, nažalost. Jer sretao sam se i sa tim jedan ne tako dug, ali eto, neki 6 godina sam imao priliku raditi medija centru Hrvatskog kulturnog društva. I na taj sam period svog života jako ponosan, ali znam da sam se tada već sretao, a ušao sam u tu priču u vrijeme kada smo obilježavali svoj odvjetnicu postajanja Hrvatskog kulturnog društva. Ali jako dobro znam, bilo jako dobro popraćeno medijski, osmišljeno i tako dalje, ali evo, ja najbolje znam koliko sam ja i kako privukao, ne znam, 17 kamera, evo sa 11 kamera i na prvom tiskom. Dobro, ipak si ime, moraš priznati. Bez obzira na... Ne mislim da je to bilo tako, ja samo mislim da sam imao jedan profesionalan pristup i stjecaj okolnosti bio da sam ih poznavao neke ljude koji su, naravno da hoće. Dobro. To je tada bilo, a šta se sad dešava? Pa vidi, mene ne bi začudilo da vi kao književni korner dobijete ponudu da doćemo, postaćemo vam novinare, a pritom ćemo vam poslati i račun. Plati mi 100 maraka, ja ću govoriti o tome kako si najbolji na svijetu. Inače što Đorđe Balašević jednom isto tako rekao, ljudi koji citiram, nema tog novinara koji ti za 200 eura neće napisati da si najbolji. Tako je kod književnih recenzija, ali ista stvar. Da. Tako i kod recenzija nekih knjiga isto. Kako ćeš loše napisati, čovjek te pate.
Sad, da li je to u redu ili nije, ja mislim da nije. Ja mislim da radije nemoj pisat nego... Ne to nikome, niti kome koristi, niti što znači. Evo, kad sam rekao negdje 15-20 minuta, možda i više, nikad nije bilo lakše iza knjige. Imaš moćnika iza sebe, odeš u tiskaru, pitaš, a ovo ti kaže, ne znam, 2000 maraka, košta da ti umnožiš 5 primjera, ti doneseš pare, platiš recenzente i dođeš onda u društvo pisaca i kažeš, dobar dan, ja želim biti član društva pisaca, ja imam 3 objavljene knjige, kad ste ih objavili, kaže od početka ove godine. Čestito. Podan autor je. Mislim. To si ti nobila, pa dobro. Tako, ili ne znam, kaže, imam, kaže, objavljenih 32 romana. Kad si objavio prvi? 2020. Piše čovjek. Čestito. Dobro, karikiram ja namjerno sad. Naravno. Shvatiti, ali nije, pozvao si me da pričamo, pa govorim i o nečemu što baš i ne ljubim. Pa dobro, ovo otvoreno to na kafi, jel da? Da. Nažalost. Volio da nam je ovo prvi razgovor, a ne četvrti, ali nema veze, pričali smo o drugim stvarima. S obzirom da, mislim, ne voliš baš da te zovu multimedijalnim umjetnikom, odnosno... Pa ja volim da mi objasniš šta to znači, onda... Pa to bi danas trebalo da znači da sam sve umjetnosti stavio u jednu kavu. Da. Mada bi ja više za tebe rekao da si svestran umjetnik. Ipak da nisi imao talenta, ne bi... Da nisi bio talentovan, ne bi džaba što si naučio srtlat, ne bi srtao da nisi. Ja ne bi nikad naučio, sad da mi dođe Paš Picasso da mi uči. Ne bi to baš išlo. Pa ne znam, ja sam jako bio zainteresiran za profesora Zlatka Ugljena kod sam učio pisanje. Želio sam tu da radim. Važno mi je bilo. Da li se tu radilo o talentu ili možda nekoj upornosti ili nečem trećem, stvarno ne znam. Ja mislim da i radi talent. I to imaju dosta izložbi za sebe. To sam uspio da upratim, mamo reći, neka novija su rekli stvarnost tog umjetničkog izražaja. Veliko Milovića je meni isto tako važan kao poetski, kao teatarski, tako i kao novinarski. Imao sam ukupno, ja mislim, 4, da pomožem, 4 ili 5 samostalnih izložbi. Snaga vode, Venac istine, Krila vremena, Snaga ljubavi, koja je teta, ti da ostaš predsjednica udruge likovnih umjetnosti Hrvatskog društva Napredak. Da, na četu je to puno ili malo, nemam pojma, ali znam samo da to nije ovih 26 romana u 2 godine. Ovo je razdoblje u protekli 11. Sad je 26. Ja. Znači u proteklih 11 godina imao sam 4 samostalne i zaista ne znam broja kolektivnih izložbi, uskršnji, božićni, kontesi i tako dalje, toga je bilo puno. U udruzi likovnih umjetnika HKD Napredak sam s velikim ponosom. Inače čutim se napred. Kakav je osjećaj biti potpredsjednik društva pisaca u današnje vremena? Potpredsjednik društva pisaca u Bosni i Hercegovini. Moj Ado, dragi, kad sjedimo i hoćemo, kad popijemo kavu, kad hoćemo da idemo, on se hvata za novčanik, ja pitam, a što? Pa neko mora. Ja bih rekao da neko mora biti predsjednik skupštine i neko mora biti predsjednik ovoga. Ja dakle ne doživljam to potpredsjednik društva pisaca Bosne i Hercegovine što trenutno aktualno jedna od pozicija jeste. Zaista je ne doživljavam kao titulu. Ma naravno. Ja je samo doživljavam kao jedno mjesto u sustavu koje je trebalo
popuniti da bi sustav profunkcionirao ponovo nakon jedne žestoke krize koje je čak bilo i govore o tome da bi tako jednu drugu izbanstvo. I vrlo sam rado prihvatio prijedlog da pomognem da profunkcionira. Bez ikakve ambicije da budem predsjednik, potpredsjednik, sekretar, general, major i tako dalje, ništa mi to posebno ne zanima, tako da kakav je osjećaj. Evo večera sam bio sa predsjednikom, predavnik dobili smo neke pare. Treba ispod pisa. Mislim, ništa glamurozno, ništa spektakularno i nadam se da ćemo izvesti, ako uspijemo napraviti 60% od onoga što smo planirali za recimo ovogodišnje Sarajevske dane poezije, samo 60%, mislim da će to biti jako, jako dobra kvalitetna manifestacija, a ne vidim razlog da ne uradimo 100% za nešto. Da, slažem se. Sasvim je. Ono što se meni sviđa, recimo, kod svuda se ima, ne laktaš se, mislim, hoću reći. Znači, ima dosta ljudi koji, ja ima, i onda ga on je tu. Ali tako kao samo zatajan, i sklađuje muziku, slika, piše. Još malo, nadam se, neka proza, jer smo rekli na kafi da se priče, daš nešto. Pa da zaokružimo tu. Nije da ih ne znam, ali sam malo spodiji. Ne znam šta da kažem. Meni je to interesantno i jako mi je, mislim, za poštovanje. Znaš šta je, hvala ti, je sve za lijepo mišljenje. Ali sad ćem podsjetiti na jednu, da tako kažem, anegdotu. To sam htio. Stvarno na jedna širokog brijega jednu pjesnicu i multimedijalnom i slikarnom, zove se Stanijela Matković. Da. Vodi jedan portal, to radimo intervju, ona je u Širokom, ja sam ovdje, na onom Zoomu smo, na to. I kao je to starolaštvo, crveno jabucu indeksima, napretku ovome, ono me da je ispriča. Dobro, i ona na početku kaže, imam čast razgovarati sa kulturnom ikonom grada Sarajeva. Kaže, kako se osjećate kao kulturna ikona grada? Rekao, znate šta? Ja sam nemač kada. Ja nemam kada razmišljati o tome i mislim da zaista pretjerujem. Intimno mislim da kogod tako karakterizira me kao tako, mislim da se radi o pretjerivanju. Dobro, to je neko, ne znam, ja ne znam razlog koji je gospođa izustila tu rečenicu, a sam rekao da jednostavno nemam kad razmišljati o tome. Goran, dragi, nemam ja kad se laktati. Ja pišem, ja slikam. I to što iz mene izlazi je moja duboka potreba da komuniciram sa svijetom na posebno to kreativnog izražaja. U ovo ili ono formu, to sam rekao meni na početku. Da. A ne možeš biti u tome i pri tome gledati, a znaš ti onoga, dobar je mali, gdje ti ono stari, mogli bi oni meni biti spod. Nemam se ja kad lako. A na drugoj strani, nije samo da nemam kad. Boga mi da kažem iskreno, meni ne pada na pamet da ikoga izašta molim. Eto, znate, ja sam, malo pišem pjesme, pa ako biste vi bili, imate lanac benzinskih pumpi, pa bilo bi lijepo da malo vaše mušterije pročitaju pokoju pjesmu, vamo je pun kod vode, ili na drugoj strani, pogotovo, znači ne pada mi na pamet to što da radim, jer mislim da bi se ponizio, samog sebe bi unizio doslovno i ne bi sebi dopustio tu vrstu luksuza. Isto kao što mi nikad nije palo na pamet da na takav način komuniciram sa, ne znam, predstavnikom neke političke, da. pogotovo u nekom našem više spomenu.
imao sam neko iskustvo, nama trebaju takvi kao što ste vi. To je sport, što bi rekao ono. Bojim se da ste na krivoj adresi. Ja sam u toj cijeloj priči mala uboga duša koja hoda ovim gradom iz kojeg je dokumentacije Franka Sinatra sa 17 godina prepoznat u svoj himnu, a puno godina kasnije i predao iskoreće David Tokić, snimio i objavljuje na novom CD-u. My way. Svi mi radimo onako kao što mislimo da je najbolje. Ja imam samo jedno pravilo, kada se bavim ovim stvarima o kojima mi pričamo, važno mi je da se bavim time, ali isto tako mi je važno da apsolutno nikoga oko mene od tog mog bavljenja ne zaboravim. Strašno mi je to važno i mislim da dok god sam na tom putu, nemam problem. Nemam problem što se nekome ne sviđaju moje pjesme. Nemam problem što će neko reći, ti na pljusno boju na platno, pa šta ti ona abstrakcija, ona neke laži. Misli, druže. Nije problem. Ja nemam problem sa ukusom. Da. Nekome će se svidjeti, nekome se neće svidjeti. Svjestan sam samoga sebe, ne mislim da sam ni Mozart, ni Picasso, ni Nobelov. Mislim da sam jedna, kao što je malo prije, ta uboga duša koja hoda post-olimpijskim gradom i dokad ću vidjeti. Hvala. Prije nego sad kao završi Elvica, mogu te zamoliti za ono što smo sad dogovorili. Ja jedan poklon za tebe. Poklon mali za tebe. A onda ćemo prijeći na pitanje, što bi rekli, pitanje iz publike. Da ti poklonim knjigu od jednog Miroslava Pila koja se zove U inat godinama. I želim da ti je poklonim jer znam da je nemaš. Čuo sam da je nemaš. Eto. Nemamo. To će moj poklon. Dobar je ta čovjek. Čitao sam, slušao sam isto te neke pjesme. Pa eto. 3 rečenice, 5 rečenica ti ispriča jedna anegdota vezana. Može, naravno. Starom se stvar desila. Bio sam sa Sejom Đurićem, mojim dragim gitarom, koji vodi motorski teatar mladih. Bili smo na nekom ručku. Sjedimo u pizzeriji. Taman smo sjeli, prilazi za naš sto jedan tako momčina. Od prilike negdje 2,5 metra visine, isto toliko u ramenima, nabildan, ošišan. Ja kako već ne gledaju. Pozdravlja Seju. Ja mislim, znaju se njih dvojica. Kaže, izvinite, molim vas što vas ometam, ali ja ovom čovjeku moram stisnuti pruža na neku. Ja se pridižem i gledam. Stegnu mi ruku, ne stade moje ruka u njegovoj da prili. Šta će vam? Kaže, vidim, kaže, da ste iznenađeni. Znate, kaže, šta se desilo? Prije možda 15 dana, kaže, vidite onaj sto tamo smo sjedili nas 5-6, jedno muško društvo, Mostaru se radnje, dešao jedno periodu. Kaže, mi smo pričali, cugali, čaša po čaša, vino, tamo, ovamo, mi smo zoru dočekali, neko je u jednom momentu izvadio vašu jednu knjigu koja se zove U inat godinama i mi smo jedan drugome čitali pjesme i tako dočekali zoru u kriteriji zapetan restorana. Dakle, meni bolji kompliment i bolji dokaz da ima smisla to što ovdje piše, zaista ne. Uz dužno poštovanje svim književnim kritičarima i teoretičarima koji će reći ovo ili ono o knjizi, da su moje pjesme došle do tog mentalnog sklopa petorice rmpalija, lokalnih likova koji su braca, da ti kažem, moja, da on dočeka zoru čitajući jedan drugom na moje pjesme, meni. A volio da sam to vidio, to je bilo, to u programu. Šokira, da pa čovjek je otišao, rekao, hvala, izvinite i ode. Sve što ovo bi. Znaš ti uopće kad ne? Ali on je negdje upratio i to je jedna u nizu anegdota. Je bilo puno, ali mogli bi do ujutro, nije. Pa nije. Imamo šta čitati.
Jes, ima nešto. Sad smo došli do dijela kad vi možete šta god želite pitati autora neke stvari Sad da koje... znate, od mene neće sad ništa. Pitajte ga sve drugo osim toga. Ali žali se. Ovo je potrebno, ali ja ću pitat, osjećaš se zakinut dok kiša stvara neke note ili neke ritmove, kad ti ispisuju note, ti se ovdje samo umjesto da to registriraš. Ja registriram note koje vibriraju među nama ovdje i ništa ni manje nisu važne nego neko. Hvala. Odružili smo malo, izvinite, a prije smo... Jesmo, a ništa, ovo je standardno. Govorili smo se sa šefom. Imate li još neko nešto da doda? Ima neko što da iznese. Jeste, ima nešto da vam se ne sviđa. Da pitamo i glumce kakav je on kad ovako, kad vi igrate, je li dobar? Je li strog čovjek, onako, ne može to tako? Pa dobro. Ne unosimo boja za jedno drugo. To je onda to. Miro, hvala ti na ovom gostovanju, na lijepoj priči. Hvala i vama što ste bili prisutni, ali da ja ustanem. Da to pohvalimo kao predstav, jel? Kako je ono ovako, jel? Hvala ti, stvarno, moram priznat, nemam baš često priliku sudjelovati u ovako osmišljenim programima. Želim i tebi, Elvisu, puno sreće i uspjeha nadalje i držite, a koliko nikad bude mogao na neki način pomoći računati. Hvala. Hvala, da vam se...